ahabwa Ruhanga ni hanga ryanjye. Kansara w'abakazi abwegombora ya Rubaya Roida Twino Mujuni ahireyo kushaboko bwabe natongozaho muri mugo kusharenguti ibiri orwa rubura rakabura muriro hamwe no rwahitara kuzo mu kikoma icyabatura n'abebembezi basimire simo munonga kandi mushabera ngo Ruhanga muhangazi kandi atworeke twabakwa tukashitama ibiro 8 byo kwa kabiri twahandike baraha twamushaba ngo atugere mbabazi kandi azitugirire kandi ntumushaba ngo nawe byari kushaba Ruhanga bimuhereze ngo kunsharira abahandi abaruhungana ruburara nangwa na bunenero hati nitara nayo nashara yoro ruguto Roida agizire ngo nguto ni cikuru mu kutungure byo bushobozi nuko kushaba abatura ukoresa ajya kagishaka akenguteze ukozurwe ukore byentunguka abamwe nibarabyamo ebyenyibano ebyakikonka ece kintu tikirungi tugume turukozese nko kucishemerire ebyo bihingwa na nibyo buguzi bwito tukabe ntutungana abandi abakwijomba bakaombeka mu protese ryomu oshange shitweka kitu kikuzire konka abo butagira nguto ebyo nabikemera abandi bona bayibata kukikureki harimo umwebembezo byakozire kiki teri abantu ninjo obururu konka tuba kutufa nango ko kugenda bafana sente zabo ushanga ba makancha bayemanya bo kankabantu babagiye kure byabo kongo mukazi honorable Roida aine mbabazi kana nishaba bacyamino bayirusi wana nabataka mwena obuyatamu akakora hatkwasizaho tugumize mutukuru rwuturu burungi bwansi takagaruka kufa enguto zombe zikozwe zino buringo bwo kurengo muri kilometers 12 Gashako Aidan Bataringa.